Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Awan kamin ka ni Alex. Anya? In-break na kun. Ay, mabit lang, friend, ha? Awagan kayo kung madamdam, ha? Madama nga meeting me. Ada ako dito boarding house, friend. Kaya't ko ti ang sangit. Nagsarita kayo? Kan? Kunana, saan na kun nga ayayatan? Taapay ka no. Saan ko kano abasol? Basol na. Gaputawan ka nun, di pa nagayat na kanyag. Taapay. Yan dya ka mo. Awagak man? Kasaritak man day dya lalaki? Sanan. Anda siguro sa balinan. Ay, nagsakit tinagap ko, friend. Amok. Ado ti chicks na ngam inayat ko. Ay, lalaki aklaan. Tinanog kon. Ingka man la gumatangan iti arak, friend. Anya? Kayat ko ti agbartag. Nagatang kumatan ti arak ni pagpagatang ni Maribel. At dapat nga takurang na. Chris? Ah, engineer. Oy, Nasayata nakita ka dito sentro. Mapankan sa agaram. At damat awit mo asabong. Owen, Chris. At dapay chocolates. Umay ko kumaitid ki ni Maribel. Para ka ni Maribel dagita? Owen. Kuwang amin. Nagbiyahe ni Maribel. Sa dino? Adayo tinapanan na. Ano kayat mo? Siya kung timangtid kan kwa na. Ha? Owen man lang yan. Ibagam nga I love you, ha? Wen mat Umayak tulatag pa siya rin ton sumangpat. Sure. Chris, baisakan to nga abay ton kasar kami, ha? Among friend, ay na, sa anak-anak katagari. Idi imbaga na nga ikalay sana ka. Anya? Imbaglakit din. Ito imbagam nga awanak. Wen mat Angam, apay adi mo nga min ikan iti chance ni Ronald. Gwapo mat, kan genius. Sumarting ka na. Nala, uminam takiti. Talaga nasaktan ka iti naramid ni Alex? Talaga, friend. Ay na, nasaysayat sa. No nilatan Ronald ti pagsaritaan ta. Agkatawa tapay. Angam no dayjay nga Alex. Agsangit kamot nga min. Andiyak nga rod kayat dayjay a Ronald. Kaslab, normal! Anya? pare, nagawit na. Owen, na. Kaso sweldo ta. Isa dumagas naman iti video yan. Pasensyakan pa rin. Sanak ama mapan iti video yan. Apay nga eh. Umay kakit di, tapno mapadasam met. Si kalangan pare. Mapan ko pa'y tagasin ni Maribel yung office da. Anya? Agpakpakatawa ka di. Addan boyfriend ni Maribel. Boyfriend lang, met. Agidan tangaruda na rumar. Una kan, tamagmagnaak. Anya? Mapanak pa yung amin gumatang iti sabong nga itad ko kay ni Maribel. Ay, o sige man langan. Makamuka no, dahi tatikayat mo. Angam ne, medyo adayum at tibalay da Maribel dito eh. Alangan na magmagnaka, ginggay jay balay da. Namin anon nga imbrik na kaday jay nga Alex. Nanang. Ngamjak amukan katakayat mulat tamot. Sana kas ka rin na timang lipat, nanang. Siya kunti mangilukat itiri daw. Ay ayatag at talaga ti anak yo, nana. Ket nakasagana kami kalay sa ko, ana.
Anya. Ada ka din ni Maribel ditoy, nana? Kwa. Rimwar nga men. Itadyokin ni Maribel dagito sabong, nana. Sige. Sige. Agawid ako. Ronald, mabit man lang. At daladamagag. Mano ayati sweldom iti pagtrab-trabahwam. Basit laeng, nana. Mano nga rod. Adamat 30,000, nana. Pangipipanam nga iti sweldom, katawan mo't ti pamilyam. Ijay bangko, nana. Or-orno nga. Para iti panagkalay sa amin to kini Maribel. Iaramidak to iti dakkalabalay kan igatanga kiti kotse na. Sapay ko mata, kayat nakto ti anak yo. Alex? Apay ngayon nawagan na pala cat break tan. Nalpasan ti amin ka data. Imbagak daytan kan ka. Ada ka di basol ko? Napukawan tiriknakan ka, Maribel. Iso din akong awag-awagan. Amangan no, maamuan pa ni... Asino? Anta ka din na talaga tinangiso katam kanya. Dadingin tak. Agmubuon kan. Ken pa nga asim tasardangan na kon. Alex. Nagkunangamin ka amakisin narak kapay lang iti dayjay nga Alex. Mawatan na kumamat Ay na, friend. Paspasakitam lang tabagim. Saan mo't nga minakas ka rin at imang lipan? Maribel? Oh, tisutor mo. Itarayantan. Anya? Ay, di ka agkas na. Sangwam kit di. Kasaritam. Oh, kita mo. Adamanan imot na asabong. Para kan kadayta, sigurado. Sige panawan kayo pa dito. Ay, Chris. Ronald, agtugaw ka dito ha? Agsarita kayo kan ni Maribel. Agyaman na, Chris. Nag-date kayon kini Maribel? Wan pare, nagbayag kami nagsarita. Ay kat, da kayo nga roden. Si Kamat. Ikasar mo nga roden. Patsa galap na kamot ni Maribel. Talaga? Kwartaman kid di pare. Tapay. Buludak pa'y laeng. Bayadak to. Ulay sa nga ribo laeng. Oo na, mabit lang. Pero war ko iti wallet ko. Nasaya at taimay kayo nga agayam dito'y balay. Wen auntie, imaya, takayat ko akong binsiran ni Maribel. Mangrugi ka manan. Kumbinsiran nga niya. Asong batan na ni Ronald, taagkasardan, auntie. Diyak kayat dayjing abnormal. Apay, Maribel. Anya ti saan mo apangayatan kini Ronald? Nagdakkel gayam ti sweldo na. Guwapo, nasingpet, at trabaho na. Oh, makitam dayta, friend. No da kayo kanot agkatuluyan, ipatakderan na ka iti balay. Kan igatangan na kapay iti kotse. Oh, makitam? Basta. Diyak kayat dayjing akas lamon mulong. Ay naanak ko, saan kanto masakitan? No ayatem ni Ronald. Saan akas iti dayjay nga Alex? Song batam ngaminan ni Ronald. Tapno nabibiit ang makapag-move on ka. Nadilamin. Alakit din, mangantayon. Nakaluto akon. Amo Maribel, talaga ngay ayatan ka. Kat nasong batan na kita, igatangan ka ti kayat mo. Oray anya? Uwen, kayat mo ka di ang makita no mano ti ornong ko na jibang ko? Ipakitam kanya? No kayat mo, sika pa yan ti mangigam iti passbook kan ATM ko. Anya? I love you, Maribel. Sika lang ti babae ngayon ayat ko itinapod no. Sumbataksan. Ngamjak mat ay ayatan. Anya nga ta? Amo kasi katigayam ni Maribel. Kaya't kula ko makumustahan. Taapay? Kas may sagayam. Adan boyfriend na niya, engineer, kan baknang.
Iso daytan. Kutse na dayta. Regalo ti boyfriend na dayta kan kuana. O sige ha. Bye. Nakitam ni Alex apag patayam idi. Nalaad itan. Wan nga, Rod. Inalam ka diti number na? Tapay lang. Kasla kayat ko ang makasarita. Kasanon ni Ronald. Inay-ayat na ka iti kastaunay. Kayat na ka nga ikalaysa. Apay, kayat mo pa lang ti makisinublan iti dayjay nga Alex? Ha? Kat no sinaktan na ka idi. Ay, Jack amo. Ay, unay kan aya, Maribel. Ay, magmag na tama na. Kaya't ko ti magmag na, pare. Jay girlfriend mo, yung katangam iti kotse. Idinto tasi ka. Pare. Kita mi ti dayta restaurant. Apay, pare? Ni Maribel dayta, saan ka di? Kitam. Asino di kadwana? Asos, madinsan ti mapaspasama. Una yan. Nagsakitan tayo ti magkita ka. Adak ka date na. Ikan na kumay ti may kadwagon daw ay, Maribel. Alex. Namiris ko si kagayam ti etak. Ikarik, saan ka nasaktan? Alex. Saan ka nga apuran? Ikan kay ti umno apanawan, tapno agpanunot. Nagawitan, pare Ronald. Antang! Rabiin! Kaya't ko pa ito, aginom, pare. Talaga alab na lab mo ni Maribel niya. Wala, pare. Iso ti first love ko. Kat, agurdara ka di pa iti arak? Wala. Di kwarta marudan. Atay tati wallet ko. Makamukalatan. Ayos Much money ka talaga. Engineer. Inaruray ka. Api nga ita ka lang in may dito'y park. Pasensya kan, Maribel. Dandanin sana ko, may. Anya? Nasakit lang kanyak tinakitak. Nga anya? Adda ka date mo. Nakita kayo. Nakita kayo ti may sa restaurant. Ronald? Iso ka di tayo ayatan. Amok anapilitan ka lang nga nangayat kanyak. Ngam araramidag tamin. Tapno ayatan nakmat. Ronald. Si kaitan ti ay ayatag. Pinaay ko ni Alex. Kat ibagak itakan ka. Nasursuro ka nga inayat.